supaya pihak kenega Fritz exhibition kaketeng junga kade iba Mary Carson Tilbert ngadain kekena na kelas 6A ke topik kebangan sabatai menta kade sepang per Eden ha kebaning kong ublay ulat tau ya kebeneng bat kakendo pat ulat penmi ikiding kibai tenat baro tau rui Adam ban sumara ke per Eden bar ulong ya hakmi ya uding baro badan keper pila ban bam Henry light tang ya uding badan pedang keper pimla ban bam nenek tai bahak kata gesik bapin sebam nenek tai pin sayap te kumta ublay haba ulay iba ya ubri simla bahasa tia ban syong marui te kumta ulat ya kimrat baro kibawat tau na kendo kisim kabeneng kimrat kendo bat kidok kaduriau lam iki syaw Adam bakum no nai kerteng eki baket kibau lai kerteng eki berka kerteng jengki kaya ine je habau lada bane kene baro ulai i bayu Adam simpeladon kanong sumar kababiang bat kanong pilam yu te ulat hakawe gasni lopangat ya kajing samthia kabajur wala se ya kawe gas ingkrung jong bat ulat tau ya ka sha keim bat habau lada bentau ya kata bat Adam ulaong kanit te kalong gesing nakising jonga bat kadok na kadok jonga bat pedeng kata kepela dan uwi umrat bakam sian nekui bat kimrat baro uta ude upsing bat uta upsing ulaong haka kariu kente shisha ya uso baro badan kepel pila ban bam hindai lai tang uso badan na pedeng kepel pimla ban bam nektai kata kariu kente kalaong haot Putrai ulang hangi baya baro kisok berana kepen ngila ban bam lai tang ya uding berana pedang kepen ngimla ban bam nektai uladangi bamin sayap te kumta uta upsing nama haga jing sian jing unang pensyu syusyu kam de kumta ladapi bam ya uni usok pen selong kum kiblay bat unsa penpe igik mat jong pi te kumta nama kene keru kente haga jing singul sarang jongka kalape yo tau so ula penpe igik mat jongka bat kalong babe ban bam eka te kumta kala khe ya unu so bat kala bam bat kala ailam hiro laut tengah bat ndak la da ban bam la penpe igik mat jongki bat kilate bila de bat kilong kibaleng kuit kumta gilari ya la de hal kiding bat kilawat igis la dembur ban tanya gijan po te ha kata kesngi hi utrai lawan yai kaya kata keter ha kecipangat jong kesngi bat ulaong ku Adam syai medan Adam ulaong madon hang ni atrai mayo snow ya kesur ka be melakhat ya ngah ring lerai namar bangala lengkuit te utrai ulaong mano balai tu ya me melengkuit Adam te utrai ulaong shisha melabam ya uswa bangala adong bamem shima de setia bam Adam ulaong ha try ngalabam ya uswa naba ketu kebriu ke bela tau ke bam lebu lok bat nga kal ai ngai uswa bat ngaru ngala kumbam te kani kebriu kalong utup singko kendat bamela tau bamela bu kani ke keter ula pensyo yang ngabat ngaru ngala kumbam te hakas cing bitar utrai ulaong hau Adam hakmi melangit ya ke ba ketengah kalong hame bat min serap ya ka kendo bat min sayo bam ya kada bat ka kendo ro ka bin me shot igisya ke batar bat ulang hidup susu ba men siapa melau ku da gajing app kedur kemat bat ulang sa keru kentei ngan pensitam ha gajing sengkun jong pa bat ngan sa penjenjara pa bat pan sayo iki gajing pa nau tengah jong pa bat ulang susu ha upsing hakmi nama melale kene ke ikam ke bomdei bat men separ da po baro si jing im bat men sebam do ya ka kendo te kum taul ong susu man bu ke jingesion ha pedang usembai jong me badu sembai jong ka usembai jong me on pen luat ika khongdang jat jong ka badu sembai jong ka on pen luat ika kle jong me te haba utrai la beno yaki na ka per Eden bat utrai ulong hakmi ubreu lawan long kumingi badu tau ya ka wat lam ka behe bat ka bajong badu labu ha pedang jong kani keding bantalan ya kani keding knang bekibreu bahadin kinuan kenar syu ha kani keding yo bekinya biang Badula buru ya ki Herod sakner jong ka per Eden bakin pe bakin sumareka ikum ta habau Adam bat ki im kilami no na per Eden ku Adam mulai keteng ngila ketengah ki im na ba kalong ka kemi jong ki im baro
Kubleshbun. Kaong angu yo me kublai ba me lat hayang ame ai pa imen na me ngayo cuma. Ang janga ka Jasmine Lingkay. Ni na kelas 2B. Ila sina indi jung sinaban batay sa kabalang. Kabalang kadai ka jingis lok to ki Kristan ki bangay lut ya kecili ka jung uji sukres. Bat ki ba yo banta ki juk ki sakramen bat ki ba kongo ya ki nong cerai balatung da uji sukres. Kabalang kadai ka kurim bukres emar de mo uhi bala sengya ka. Kublesubun. Ito nga kadai kun siya marbaniang na kelas 4B. Kani ka jingdro nga kadai siya pa nga jing pasla ikibapang. Kajim kung ka group 3 nila ya kani ka Bethlehem. Kani kadai ka Bethlehem. Kadai kajaka kabalak kai ujisu. biasa jong kejutan lepas nama baka penglong yang ya kajutnya jong kadir na hakabari kadir na kilong kawe kajutnya